straight to the point. Okay, arita mahigalas tundugang mga hisgutanan ron buntaga. Ay ating balikan si Senator Chis Escudero be. Ani yang pamahayag mahigala atol sa pag voting nila yatong motion to archive mga higala sa impeachment articles of impeachment ni Sara Duterte. Okay. Sige dong, Nems. Okay, Nems. Okay, kini. Escudero. The Senate President is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal nating kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly a dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here, is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance, over the other two great branches of government. Rather, the raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time, unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita
Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin ito? Ano nga ba ang pinagkapareho, pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Kat sa dong. Bakit ko sinabi? Kat dong, okay. Kini ha, nindot sa ning kan Chief Escudero mahigala nga naman. Sama siya mahigala ni Congressman Rodante Marcolita nga karon senador na. Nga nakahibaw gyud ay unsay nahitabo dito sa lower house. So kining kang Chief Escudero, duol kayo niya ang Francisco case. Bisan kita mga Cebuanos, doon nato ning Francisco case. San Francisco na mahinoon. Francisco case. Nga naman, kinsa may subject sa Francisco case? Kung atong subayon, kaso ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. Nagkasabot yun tayo ng kasuha. Si Chief Escudero kasabot ining kasuha because at that time, ilan ning panahon day kining Francisco case. Og ni anang panahon na, apil kani mga retired justices nga gihinganlan mga kagalaan ni Senador Chief Escudero. Sila si Justice Puno, Justice Carpio, Justice Ascuna, Justice Panganiban, o katong yang gikot mahigala nga pamahayag ni former Associate Justice sa Supreme Court Conchita Carpio Morales. So, duol kayo ni si andughan ng maong kaso. Kahibaw sa exactly ng kaso, kay apil sila na ilan ang panahon. Atong balikan, Miguel. Sige, proceed ko na dong. Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba Straight to the point. Sige. Okay, balikan ni mga klaro pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader. Okay, cut. So, ang High Court must act as a compass. Mo ni kalainan. Kay active ka gani nga Justice Supreme Court, mulingkod ka diha, kumpas ka. Mulingkod ka diha, wa kay political color.
O mo retire na ka, di pwede na ka bisag unsa imong kuan diha. Mo ni kalainan. Bisa pag unsay record nimo kaniadto, wa na ka sa active diha, dili na ikaw mo incumbent Chief Justice o mga justices, of course we will respect your side. Kung mo-appeal mo sa mga baruganan sa politika, that's another story. Ang active Supreme Court ka nga justice, tabunan nimo na imong mata, dili ka mo tan-aw kinsay color, unsay color anang naa subject diha, di ka mo tan-aw kinsang tawhanan ang naa. Straight to the point. Ang imo diha ang pagbalanse sa balaod, pagbalanse magala unsaon nga fair nga mapatuman ang balaod. Muni mga kaigala ay mga pamahayag ni Senador Chis Escudero. Ato ipadayon mga kaigalaan. Okay dong. Violations not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. Okay, It is cut. So, mo respetor ka sa Supreme Court kung ang mo pabor ang Supreme Court nimo ug unsa imong gusto, mo yung kag-respect Supreme Court kay okay ba nimo? Dili na respect para ni Chis Escudero. Kay balik ko nako, kitang tanan maka-interpret magutaan ng balaod. Ha? Sa kinsa na to, mga humoni akong interpretation sa balaod, mapalupig di pa to. Kung sa mo na diya sa korte, magdebate ng abogado, kay pulos di mapalupig. So manan dunay mo husay. Kinsa may gitagaag kagahuman, aron paghusay, aron malinaw ta ba? Kay magkagubot aning kalakiha, pulos mga maynglaki. Why magpapire, o pulos maynglaki. Muna nga, gituyo sa atong konstitusyon, nga dunay usa ka institusyon nga gitagaan o gahom nga kamo mo na inyong trabaho ang pag-interpret sa balaod. Ha? Kaya pasagdan ni mo ni mga justices mahigala nga mga retired o uban pa mga kagilaan. Of course, okay na sana, kamaos balaod. Nya kini mga fresh gadget. May masarap mas kamaos balaod bago umintake baro. So kung way institusyon nga imong hatagan o gahom din ha, dili magtiwas na mga sukintig paminaw. Mana kung example ninyo ba nga kana bitang interpretations Biblia. Kanang Biblia wa na magkasumpaki. Wa magkasumpaki. The same Bible, bisag unsa nga relihiyon nimo parihara ng Biblia ha, ang gigamit. Although do na mahigalay 73 books, do na 66 books, pero ang mga unod mga kaigalaan naana diha. Bisa pag 66 books na ang mahigala, kanang tanan nga mga pulong diha wa na magkasumpaki. Ang sabay nagsupaki, ang huna-huna sa tao, ang interpretasyon mo ay nagsumpaki. So munang hantod ron, wa mahuman ka ng debate sa simbahan, hangtod ron, kaya wa may muhusay, wa may gitagaan dahil gahom nga mauni. O, kini atong tuuhan. So muna diha nga hitabo, ba't dili sa atong nasod, as a country, malabitaw kong ingon, magrespetaray na ng tagrelihiyon kay kung di ta magrespetaray, mao na iyang pagtuo kay. I-convince mo kung makonvince o dili gani ayaw. Respetaray siya sa pagtuo kay naman tay freedom of religion under Article 4, Section 5. Naaman ta diha. Article 3, Section 5 sa atong 1987 Constitution. Pero arita sa kuno higala interpretations balaod mao man kanang Biblia balaod mahitungod sa Dios. Wa may makasulti nga kini mo ako interpretation mao na ginatahod mo tanan. Wa. But dili sa atong nasod aron way chaos, aron way constitutional crisis, dunay constitution nga nag-ingon nga ang gahom pag-interpret, pag-judge na sa Supreme Court. Ug karon mo okay Supreme Court, okay ra mo. Ug nya mapildi mo nya, awa dili maayo. Manayon si Escudero nga kung mahisgot tag respect, okay mo respect kung kamoy daog,
Unya kung mapildi dili mo sugot, wala dili na respect. Mo na ingon si Senator Chis Escudero ato padayunon mahigala. Okay, names. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I made these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Cut. Tanaw ha, kini na ko mga gipanghisgutan na daan may gala kini gipangyaw yon si Escudero. So wa ta ko gingon ninyo, napabagoy kanang Supreme Court na gina. Wa na gyud Supreme Court, wa na Supremist Court. So ingon sa man ning mga nagpatuong mga legal luminaries, unsa man membro sa Supremist Court? Ang atong hierarchy of courts sa Pilipinas kutob lang sa Supreme Court. Ari ka sa Municipal Trial Court in the cities, mo na sa mga level ina, Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court. Mao ra gina. Wa na gyud Supremist Court, ha? Wa na. Unahon tag Supreme Court, wa na Supremer Court. Mo na gitawag mahigalag comparative adjective. Wa na. Samot tag Supremist Court, superlative adjective wa na. Kutob lang yung Supreme Court. Wala kadto mo, murag mo labaw pa mo sa Supreme Court sa pagtukod mo inyo nganlin yung Supremer Court o Supremist Court. Ato tiwason may gala daghaning yung mga gipangsultin cheese nga mga kuan ha. Ato tagad pagtagad pero ano tayong oras may gala aris atas mga nasakpang na minos diwa HPB. Kana kay kutob lagi na Supreme Court kay wa na ginay labot ng food court. O manapay mo labaw Supreme Court, basketball court or tennis court? Ato sa check may galas kasamang laylin laban sa Arigadas be. Sa dugang mga nasakpan na minos DYHP ni mga orasa. May pa itong isgutan ni si Elias nga nagkihaay na. Naunsa naman yung kalakiha may gala. Papilon ako si Idol Boy Cake sa Idol Mikey ang naghisgot niya pohon. Si Elias mga higala nga nisikat-sikat na bidan nagkakontrahay sa iyang manager. Kiha si Elias sa manager, kiha po si Elias sa iyang manager. Talent versus manager. Kanang mag-away na mahigala pulo sa mga niya sakto, ako'y sakto. Pareha na ha, mo yung si Elias, ako'y sakto. May po yung manager, ako'y sakto. Asa man ka mga do? Ato kas kurte, ang kurte mo yung akane mo yung sakto. Sila mo yung interpret sa balaod, sila mo yung interpret sa contract. Kay walay inana, way tahasan, mo sa naman tabkagubot ha. Could you just imagine if the senators, the legislators who are supposed to be the models ni ining atong katilingban, they are supposed to serve as models. O dili sila mutuman sa balaod. Kay remember kanang decision sa Supreme Court mga kagalaan will form part sa atong Philippine legal system na sa Article 8 sa atong Civil Code. Nahimo na sang kabahin sa balaod o dili mutuman kanang mga senators. Unsa may pasabot? How can we expect the ordinary people to obey sa atong mga korte? Mingon sa diwa magnimutuo sila kami pahinoon. So lisod na gidaghan tang rebilde ning kalakiha. Mana nga kining pag-uphold sa Senate mahigala tinuoray lang nindot kay gihimo sa Senado. Pag avoid mga higala sa constitutional crisis mga kagalaan. Wa na tay tuuhan ana adi magkagubot wa nay institusyon nga tuuhan. Paita ng kalakiha mga sukin tig paminaw oy. Ana tinuod ka nagmahal sa imong nasod, ayo do not rock the boat. Malunod ta.
Tinuod mo nagmahal sa nasod, ato mahigalang i-preserbar ang atong konstitusyon o kung sa'y nakasultis konstitusyon. Ay ilan ang mga tao nga bahalag magkagubot, bahalag ilan na mahigalang kunon, basta matuman na ilang gusto, Jesus Ginoo ko.